Watindata musese mwendo muthengani wa muthi twithiwa twinene wa Ndetema waula withi twe serikali yenda kuumina kana kuvetanga vyovandi ya Kenya na ndi twithiwa nake umwe na ulani mutaalamu wa mawoki bathukanio wivo wa Ndetema no la twithiwa twinene ni senake yoloa wa tutavye uma bani tau mundu tona kwika kwisiania naguo na nzia cionthe ila mwene nthi wailite kwika muno nuweta watu vine ya muno siana yo niwo ikala mitambo ni tuma nithie nye ni tawa masikita kana ndia kana usebusoi ni mukethia mweni wito amutavye woni wewe uona eka ata karibu. Asante. Kwa masito ni tawa Karo Musia na ni kwatie muvea wa public health kana ula wewe kwatie na preventive measures kana promotive measures ila tu watu isiania na mauau alame wa meko ndewitu ya Kenya. Sawa nandi ekatwambie kilungu hito nani musesi wani wethano wa Ndetema kana ni wendo manambe yange yolo wa Ndetema kala mitambo ni tu bikie kwithi watu inena ni ana kusomethania yo wa Ndetema ni chao ukakula tawe mutaalamu wao wa Ndetema ni wiba wa Ndetema ni wetawe ni ka infection ka parasite ila wa umwa ni mosquito na ka mosquito kauke waka kuite ka parasite kaka niketa wa anopheles mosquito niko kakuma kaeta parasite su mwene wa mundu na i symptoms ya wa Ndetema ni sima symptoms ila si Ndetema mundu wewe asio ni ma complain ya muno kumwa ni mutwe kana severe headache nangi masasia kana mwe ni wambia kuthela bina nangi mewa mambia kusweti umwe mayewa byo mwingi nangi ni masasia kana ni mambia mundu akambia kwasia kana yumwe ni wathela bina ndekwiwa undu unewa bau before kune tumea kana those are some of the symptoms sia kana ni wakwatwa ni wa Ndetema na kwatiania na kukuvikio yu wa Ndetema ungamilite vandi ya Kenya according to the data no nieme yukumana pala yungamile lakini takukito county ni ito ya Masako to sasia kana ni low zone ya malaria withila kana wa Ndetema with our most of the time kuya western no withile Kisumu withile kuya Isiolo but kukuito kambani ataalamu masia kana ma research make it research makatuya kana wa Ndetema kukuito ni mutheu na wona most of the time maybe kuete siendondo sinaita wesi yako osia mawa su no neti ila sinaita wevute nene wethela yu siketo ibetila si ingito na ila mundu woka sibitali na eno wa Ndetema ni mumunenga nunenga weneti sibitali kindu chambe ni twenda au mana a travel yeba nundu ti common mundu wekalite kukwito ethiwe na wa Ndetema kindu chambe o kana athimwa ba lab ni naja turn positive ni tumukula sia kana ni umie kondo ta Mombasa kana na travelite kuya tropical in the tropical climates ta western atuyano na umete Kisumu na no ukie ni to realize ya kana anakwatiye ko twethila enawo ni tumunenga treatment ya ndawa na nitumwia undu wailite kwikala na neti yebo nitumanenga nundu usu ni mundu specific kenda keke ata kenda athia kakome neti ni sunda kaumwe ni chao ni mosquitoes na mundu kubindwa climate ni mwete ya wa Ndetema ye dependi abindwa athiba nyo mundu no nasi na uma Masako na ninathi makueni no lozone ya malaria no travel na ndosio kandu ithila ndu inawo lakini tu ya mundu ndo travel kula kwi twisi kana ni kukwata na wa malaria tumia anywe ndawa ya prevention akunywe kabeke kandawa kendathi ndasioka ewe atenayo no twendini wa Ndetema ni kwitha na season ya wa Ndetema Ondo wekala ukethia sometimes ukethia kwina outbreak ta yekua ni kwisa either na outbreak ya Ndetema tuiso asia ni outbreak as such but ando ila ma travel for some time ni withila ando imandieta yuko Christmas
twasi ko areas na malaria angino ma travel na maithia families na maisioka na ndwi saithi lai January tuisiokethia wiani ni twethila ando meko complain na symptoms ya malaria mathimwa mathithilo acio yubu ni bo twisaithi la kanando ni ma travel yemoka na Uwau wa malaria na ndika research no nie kana kila ndatika itano kana ikatia waithayo kana katia waithayo kumana na Uwau wa Ndetema ile mbetani ya Africa yo kesi sisi thasi common muno ba Kenya. This was common but not in our county. Counties ilawithila like Bungoma, Isiolo, ku Western, Mombasa, Kilifi, niwe saithila kanape counties siku affectiwa ni Uwau wa malaria. Kwa wila Uwau wa malaria wakwata siana nundwa immunity. Ndetema by the way no Uwau muthuku muno. Na no Uwau ukosi yao na death waima kwikalata ni woke ona TV ni advertisement yekangwa nundu so far data ila sie kwetwe ando imake kwithilwa ciana cia kwatwa no Uwau before mabitwe civitali maybe ni kati wani thayo nundu immunity ya mwana yende na ni wailite ona kwatwa ni kuwa musia yusu ni wailite kusia isia mwana usu amusembie civitali amane ni kuwa ya kawaida kana no symptom yo Uwau ungi ukitwa kwata mwana kwa ciana ni woke ona nisike utiwa ithayo muno nundu ya immunity ya ciana na we kindu mundu utona ikaye musi ukethia ni wayita Ndetema yukila tukmea ni makome thini wa neti niki nundu mosquito iya anopheles mosquito niyo ya mundu ilikasia ka parasite kaumwene wa mundu na ukakoma ungua neti na mosquito sio bona ina kuuma ni wesiane ano Uwau wa Ndetema na ila wa travel kondo na bembeke twi ya mundu anywe ya kwe prevent ndukakwatwe ni chao ni Uwau usundo travel kondo ila wekau nduciokethia kukwito ndwisa kwithilwa na Uwau usu kutwi ya enendi ndukakete assume onetha ni twasia it is a low zone ndukasiumu asie wekala onde ikala wisi kanata yu kwina mbuga mbingi na mosquitoes unisikia ikala nisiendete ikala bala beke ukinge kwa undu isi kana pau thini wa mosquitoes isu pekala kake usambaza Uwau wa Ndetema kwa wikala owisi ndukasie kana Ndetema no wise umwani kamwe nundu tuyisi kana nke among isu siba ake uone na ni waweta kana ni kwithia wa kana mbingi sikala kula kwithia wa na kigu ni matambia maumwosa ata county kwikithia kana ni mwabeta kigu kila kiuswani abandu kitailite twaseta lelo kana abandu bakubina maskulu ni kana withie kana o ni mweta kana andu imailite kwenganye kila ibakubina nyumba ni mwosete matambia makusomethia ene ndi yulu wa sindu taiso yuta unit ende na umatavia la twaiwe kana ni kuiwa na El Nino ni tunewa na na meetings tukatavia ene ndi kana yukwe kukambua ni mailite kwe prevent muno netha tinomba yaku kulika kiugo ni wailite kusisia palasi uitindia kikoke otindia bu nundu apart from ono Uwau mwana no oke akapaluka kiugo ni kiu na maybe ndatiwa ni thayo wake kwa ni tuya ni tunaendie na twe andu ona yuma simalelo mayakwa ni tukei andu mayaka lelo su ni wailite kuiwa na drainages nundu ona lelo situ apart from kuka kwanangika nisike kwikata nisike create osiuta isu kwa tukei ya ene ndikana kwesiuo nundu wa Uwau ala make kwithi wakwo ni mailite ku create mindo pando kiuo kitona mitau kiuo kitona kutwawa na mutau usu kikaikwasa kwa ni twi ya ene ndi kindu cha keli newa Uwau wa malaria no sambaza wani ni bo wasiuo andu asu matone ni ensure that siuo cio cia ila ciuka na mabati kwi gutters kenda kikatwawa ngalimwe bala either mkili ke dramu ne kana bandu ne bala mo ene ni mekona ichailite kulika na Uwau wa Ndetema ni transmittable Uwau wa Ndetema no ni twasi no ni theno una nti kwa tia mundu live ku aye uisambaza wana ni kwa mundu ungi usambaza watu no kama mosquito ku kakuite parasite kako mawe mwene sawa no trisonga nambe
kesi cia Ndetema waciele mbetani ya wakamba isitha wasiende muno no sioka ciethĩ wabo in case ula mundu mwoka ethi wano wa Ndetema ni kwitha na stigmatization ya wote wa Ndetema tuithili twena cases ya stigmatization nundu taito mubeane wito wa public health ni twika kindu kitawa surveillance Uwau woka the county ni gitu for example takwitu ka ngundo twakwata kana kwina kesi imwe ya malaria ni twita watu tukatabwa kana Uwau uyu anaumite bana kana Uwau twethile na Ndetema tukoka na tuketa Uwau usu tukamukulilia history yake twethila maybe nona travelite kana ndane somana pala umeisie tuyelewa kana ni kukwito kwina Anopheles mosquito na tuia enendi makome thini wa neti nundu pe wona mundu ndana travel na ena malaria imaanisha kana ka mosquito kau tuona koko na no katone ku mandu maitu na withawe mucio kegwa mundu ayewa wanywa ndawa wanywa kina no bwa sometimes yawa muthe kise kiwu kibio no imwe ki yatimo nikikola twasiete obyobu ni kwithana home remedies ile itona kubosia Ndetema mundu ate utijane kindo mundu tona utumie musia kabwa nitu ya ndo maike kusemba ngana sindu isi itawa herbal medication kana kukimiwa muti unywe kenda uboe withila kana andu aingi sindu nowadays andu makwati sie ubo wa mbesa nangi maambi sie biashara kwa utwiya andu kana ila wethila we Uwau enda sibitali ndukambia kuosa herbal medication na ndwisi tukula cia mundu ikaiwa nengwa ngilasi unywe ni muthimie dosage ya kila kindini wa kaindoni kau kenda nondo cases ila tukwata mundu akuya nina ndio na nengwa muti bandu na newa ninguboa nangi nondo amwekiyo wo wiwa mayasia ona nina naekiye ko moi mwongosu but with the time yukindu kiuki isa kurika kana relapse occurs kutu ya mundu kana ila wakwatwa no wauka sibitali utone kusiwa wethilo wibo unengwe ndawa nondo ndawa ni kindu kithime na ni kindu kitikilitwe ni law na policy ya serikali na bai mundu utona kukwata kotini lakini mundu usu traditionist akakwatwa makulio maingi nondo law ni against that sawa na ni musese twende kweli watu inene ayulu wa Ndetema kana malaria ulani umwe kati wa mawala mo wa andu muno bandi ya Kenya na ni tunake mtaalamu wa maundu makonetie mawowa na ula twende kweli watu inene tena yake yulu anze yase akwisiania na wowo na kila utona kwika wethithia wino wowo wailete kweli wa oyekua nikana wikithia kana ni wa itona ndi kwa oyu ntikiletwa mbosemba uthio muone wito wa mbe tusiokethia twithiwa twikunikila maundu ange makonetie wa Ndetema ngende wa kilungu kitu cha Uuiti wala twende kunene ya Uwau Ndetema kana malaria nende tuisonga nambe Uwau Ndetema wasia ukamba kwithana minimal cases kana kwithana Uwau muno yo ila mwitha mwithioka nisio siba ila si risk ya kwithiwa na mosquito hiyo Uwau Ndetema ko kwito maybe masako twasie ni pana patona aigwa na Uwau malaria wisaidi la peo kesi mweyo kila ingeo kila bandu bamgi unge village na utu esasya kana be bandu specific tutona kwasia nibo pewa na chao na Uwau Ndetema na no la wendeni wa muisi wako kwatwa ni Uwau Ndetema ala mena muisio ni muno andu ala mena immunity yendi kana immunocompromised andu ala mena Uwau unge ni wethila kana ila wino Uwau ngita wa muthelo wa TB ila immunity yaku suppressed ni wewa utona kukwata Uwau ange very fast
kwa tu ya andu ala mena immunity yo yindi onetha wina Uwau wa diabetes na ni wailite kusisia utone kwisiania na kundu utone kwatwa ni mawau ona ndu travel tu ya mundu usu nda travel atone kwiwa SYA ndatona kuthi ndakese kusioka ena Uwau wa malaria. Sawa sawa. Na ndi toke kwa maundu mako ni side effects ya ndawa ila mundu nenga wa akwatwa ni Ndetema sitha siba. Side effects wanywa ndawa beangi masasia kana kabaso ni kambia iwa na thina uni twalati ya mundu nangi makula wa kana wanywa ndawa ina kina no affect yawa usi ndu isu ni twiwa twikulia mundu tukamana kana maybe no affect yawa but so far ala manywete twinesa kwa twiyesasia kana muno ni matona kwiwa na that long term side effect withila no side effect hiyo sia wiwa onangi mayasio sia kawaida ta ni nge na nywa ndawa isunge iwa kabaso mundu niwesi wanengwa ndawa inonywa at once ona kuta mundu psychologically kindo chambe no kia wemeliata angi meya wa unywe noso kenda ithe nesa ungianywa na kiwu ndu iwa ndatu ya ni watavika because psychologically andu ni makite ndawa natika beke kanini ndawa isu iwa hiyo nene undu mundu ukumekia isu sitha sina na mundu no wa kwa mama wa Ndetema mundu emesini kana wake uwa na ila science ya Ndetema na isema chemistry ya nene nengi ila mbeke sia Ndetema ni tha ya allowed tuyandu makwatwa no Uwau maika usemba chemist ona ni tuyandu ma chemist nowadays mose prescription yandikitwa ndakitali nundu ila umanisia mwe kunywa ndawa anyhow wisaiwa na resistance mwini waku uthenoloka wa na nduka sibitali undoenda kunengwa ndawa ila yele okuita no yeme kuthukuma niki nundu wamanisie mwe waku kunyusa ndawa sina pina muno na wathi chemist ndi kumanangia wiawo lakini mundu usu no unenge ndawa ila stronger uboe lakini ndesi kana aende na ku create resistance si antibiotics mwini wako no kwa Uwau wa Ndetema tusiokethia kwa asiana nundu bwibo witha we common muno kwatiania na data ila ngosi asaba so ila mwethia kana nichamwika thini wa eseso yanyu ya awareness ni nona mwika awareness ya mo kibathukani ela kwa thika kwa sector ya asiana ni matamia meba la mosa ila munena na nene tu ya musei kindu chambe mwana wake ona ndathi weane atie mwana osu asobekite nundu muthena wonde no thi weane na ndu itinda na mwana osu kwa utu ya asiai matone kusiaisia ciana cio onetha ni wandikite muthukumi mwelesie undu wailite kusisia mwana osu wake so ni chao ibindani ila mwathiko ya misini ni awareness ibela mwikani kana kusubia kana kunena na asi iluwa Uwau wa Ndetema kwa asiana tumea masi ciana cio ikatome kukwatwa ni Uwau wa Ndetema kindu chambe ndakoma mwana osu akome urua neti na neti tio neti treatetwe nundu itumaile asiana tukamoni nundu mailete ni ku treat neti manengwa yinsao na kindu cha kele ni tumea kana mwana osu nundu no atome tayu ila kuexauka season ya maembe ciana mbingi nitindai ya maembe na asusu maitu onetha wona ta matesi nimewa na akili na masasia kana waya maembe maingi ati no kwatwa Ndetema kana logic ya asusu asu na undu matesi kana mona ata maembe mete Ndetema lakini la kwina season ya maembe ni kuka umu mwingi na maumu usu ila woka wa mbia kwikala bupe maembe asu ndu isikana kwina kala ka anopheles mosquito kwa usiana isu ila si uthisi siambie kuya maembe wona ta maembe maeti Ndetema lakini no wa maumiwe ni umu usu na no wa kuite ka parasite ka utu kwa asasia kwa utu ya NND siana onetha yu ni si kwambia kwikala ndi matunda tusisie siana isu si uonacio sietwe matunda alama ilite patena mosquitoes no kwa kana kala ke ungua miaka 5 yo ni science ila si common muno kwa asiana ila sina Ndetema mbingi ni siwa siesa kwa sesio mwai mutwe lakini mbingi kila wona ni kutabika na kwetuwa kwa wisu ni the common symptom ya twana tutwe ungua miaka 5
Na ni mwithana cases musei ukethia ndana differentiate between Uwau and Ndetema na maybe yungi ukethia kaneke kalo musi by the time ka hospitali sometimes uyethia ni late no musei ndana say serious yolo wa signs angi takukwito kambani aingi makita asia ni Ndetema makitao kumeweta lakini yutu ya ona musei ase ingi moka makasia dakitali mwana wakwa no waiye Ndetema tusiisie mwana oyu koutu ya sei maikasie mwana no waiye Ndetema etelo ngina athimewe ni dakitali atabwe kana ni Ndetema kana no wauonge but kukwito aingi kana kambi yota bikana kwito wa masasia ni Ndetema but Ndetema suima bika hospitali kana kathimwa nundu no ndakame yuma o bando ta chalani na yithimwa na ndwithila kana mwana ucio either ena Ndetema kutumia metele athimwa no kunengwa results atabwe kana Ndetema kana no wauonge na kwa hoyu isio kibathukanio ni ciende kwithiwa na mbua mbingi boko kamba kwina mbua mbingi la yende be matambia mwikite kana mwosete maybe mukasomethia nende yulo wa kwisianiana kana nzila matona kosa kwisianiana Uwau since utuye kana ni etawa ni kaumu kala katona ida muno bandu be balaki utatu mana kana bandu balabe bena neki kana kiugo kio bandu bakubya misi yuki la twendese na kumatabia ni maende na kutilanga neki kula kwi mindo ta yuko mbua neki niende na kukilanga muno nundu wachao nundu mbua yikuo sindu ni ciana mituki na kindu kingi nitwiya andu matone kwikata kiu kila kitumanie kuumesieni matone kukituta kana mateme mutau kitone kuthi nundu ila chatumania hapa no chokiende na kwikata na kuwete mosquitoes na tuisi kana kala kaita Uwau and Ndetema kana ke amongo mosquitoes isu no steps ya mundu yithiana signs ta nisiba wethia wina mawonanio menda kuka ta Ndetema aingi ni na wakwa rekio mumusindwe wa ikio mukio ni ta Ndetema yo ni chao tona kutabia mundu tusiese yulo assumptions ya mawo twimea kana ndukasumia kindu tayundu taundu wasia angi makwa twaikio mama ase Ndetema yukite na yabita ondo akamba tu time uo na kamusemo lakini twimea kana wona wina sign ndukasiumu enda sibitali usiwe nundu wethilwa ni Ndetema ni itawa na ni poa lakini la wekala na wae makuitwa Ndetema ni Uwau la utona kosa mundu very fast nundu alika in the system na wae makuitwa maybe baadaye notona maybe kwasi thayo wa mundu usu koutu ya ene nthi ma kukambani wona signs yoyote ta ya kuumwa mutwe kutabika kwituwa wambie ewa mindo biogu mwingi utanewa wambie ewa na weakness ya mwe tona kuka hospitali uthimwe umanike kana no Uwau achao wa Ndetema wina uo na tuiminu kilele kilungu kito tukunikile Uwau wa Ndetema na perception ya serikali kubikio yu no kwa na serikali tethesie ukitana na Uwau wa Ndetema bandi ya Kenya ni tuonete mayukita na uo nundu ni tukwata donors na makwata donors ni tuona ama donate neti ikatwawa kula kwina mindo kwina Ndetema ithi na ona itu kuma sibitali ni maito ma account ya Masako nitwete awe ona neti na neti isu onetha sienenga no kwa ibetisio nthi ilangito ni tetha cia muno nundu kibeti kiito ni kimwe ki at risk kana ni vulnerable kukwata Uwau and Ndetema kuni the first people alama nengetwe priority ni serikali matone kunengwa net ila ito na tuiminu kilele kilungu kitu ni chawa ndo radio lot saisi yulo Uwau and Ndetema twenda ya ene nthima kukambani kana Ndetema ni Uwau withia wa ndo ni makwata wani wo lakini no poa kundu kone wakwatwa Ndetema ta uteikala miaka lakini nekuya kana wakwatwa no Uwau uyu na wa thimwa hospitali na wethilwa niguo nyonda waundu ndakitali wa kuelesia no boa nundu no Uwau boa na twimea kana yu twende na kuiwa na mbua mbingi
matone kuensure kana mena mitau kiu bala chatona kuikala kikatindie na misieni tutone kutemanga neki ala mena ng'ombe neki swika nengwa ng'ombe alama tena siono itone ona kubibwa nundu ila twa hips ona siane kisu ni stona ku breed ona mosquito isu na siana sito itona kumwa kana ndo ina maitu maitona kumwa utu imea kana andu matone kwisubia evindani kwina mbua nundu ni tutona au breed mosquitoes. Sawa na ndi musese ni kwatie wa kwata kisomo yolwa Uwau Ndetema kana malaria ulani umwe kati wa maua lama mina enendi muno vandi ya Kenya na ndi mube mwana kwa kubikana kusomethia enendi yolwa Uwau Ndetema na ndi mube mwana kwa ku musesia ulawa tamanena kwa ndini wa kito cha Uuiti na ndi kumangaliko nicho ni kwendeo tiwene sano yende ya kutani ilungu ilengi unengelelwa vamu tongo chivinye ni tawamasi wakitaka